Biblia inasema kama Rubeni na ndugu zake wakamwambia baba yao Yakobo, kama hutomwachilia mdogo wetu kwenda pamoja nasi, hatutakwenda huko Misri kuleta chakula. Yakobo akakataa kwamba hawezi akamwachilia, maana alimpoteza Yusufu, wanataka kumchukua na ndugu yake naye waende wakampoteze. Maandiko nasema kwamba Yakobo alikatala, lakini Yakobo akibakia anakataa kuachilia huyo mtoto, Yakobo atakufa na njala. Lakini wakati Yakobo atakubali kuachilia anachokipenda, ndipo atakapopokea jibu ya mahitaji yake. Acha nikwambie kwamba mwanamke wa Serepta akikataa kupatia nabii wa Mungu mkono moja ya unga ambao alikuwa nayo, hatapata baraka, atakufa. Nabii Eliya akamwambia kwamba mkono mmoja ya bunga ambayo niko nayo, niko na ngoja nikule akisha nikufe. Yaani akikula ile bunga anakufa. Naongea na mtu mmoja, sijue ni kitu gani ambacho unakataa kuachilia. Utakapokiachilia ndipo utakapoona baraka za Bwana. Inawezekana umeomba siku mingi, umefunga siku mingi, lakini kama unakataa kuachilia, pana vitu hautavipata. Kubali kuachilia na utaona baraka za Bwana.